дӯстони гиромӣ, тавре ба шумо маълум аст, яке аз рӯйдодҳои асосӣ давоми чанд рӯзи охир ки ҳамагон интизораш буданд, ин ҷамъбасти чемпионати серия А Италия буд. Наполи ва Интер шона ба шонаи ҳам пеш мерафтанд, имтиёз ҳамагӣ якто зиёд дошт дастаи Наполи, аммо рӯйдодҳое ки аз ҳафтаҳои қаблӣ буд, имкони камбек кардани дастаи Интер ва дигар бора ба садри ҷадвал баромадани онҳоро боқӣ мегузошт. Ва тавре мо дидем дар давоми лаҳзаҳое ки бозиҳо шурӯъ шуданд, аслан ҳолате буд ки 22 дақиқа Интер ба чемпионӣ наздик буд. Аммо голе ки Скотт Мактоминей ба ҳадаф расонд, бисёр голи зебо дар дақиқаи 42-ум шонси Наполиро зиёд кард ва баъдан Лукаку боз як голи дигар мезанаду бо ҳамин Наполи бори чорум қаҳрамони Италия мешавад. خب اگر ما تو 5 چمپیوناتی بهترین اروپا رو حالا قیاس کنیم، یکی از بهترین مسابقه ها در موسم امسال این چمپیونات ایتالیا بود. اگر توجه کم هم کی باشد، ببینید در پایگاه چمپیونی چگونه تلاش میانی دسته های ناپولی اینتر جریان داشت برای راحت به لیگ چمپیون ها. روما، یوونتوس، لاتسیو خیلی تلاش کردند و اصلا من منتظر بودم که روما با راهبری مربی بسیار هم کاردانی خود که آخرین موسم خود در روما سپری کرده است، راحت به لیگ چمپیون ها میگیرد، ولی در لحظه آخرین آنها نتوانستند چنین راحت را به دست آورند. اما قهرمانی ناپولی واقعا هم بار دیگر نشان داد که آنتونیو کونته در یک سطح خیلی و خیلی بلند است. چند ساله که او سالهای اولی مربیگیش در یوونتوس هم بود، البته قهرمان شده بود و ببینید در دسته های دیگر هم موفق شد، حتی در انگلیس بود، چلسی او موفق شده بود و این دفعه با ناپولی. اصلا خودی دسته ناپولی تاریخ بسیار دور و دراز دارد. خودی مردم شهر نیاپول که ببینید بعد از این پیروزی در کوچه های شهر ریختند تا صبح، آنها همیشه و حالا هم جریان دارد جشنگیری پیروزی دسته ناپولی و واقعا هم ارزنده آنها موفق هم شدند، هرچند اینتر هم موسم به نهایت افسانه‌ای خود را پشت سر دارد، با راهبری اینزاگی آنها نتیجه خیلی بلند نشان داده ایستادند. اما در اصل می‌بینیم که ناپولی با راهبری محض کونته خیلی خوب تلاش کرد، ولی پرزیدنت باشگاه فوتبال ناپولی هم در جریان این رقابت من در پس از این رقابت اشاره کرد که زحمتی که مثلا نه تنها فوتبال باز و مربی و حتی مدیریت و تمام کارمندان کشیدند، نتیجهش همین است. یعنی آنها واقعا هم در موسم امسال کارهای خیلی بزرگ رو انجام دادند و حالا موسم آینده هم نقشه های دسته ناپولی خیلی و خیلی زیاد است. اگر خاطرتون باشد آنها نیت دارند که دبرونی رو با دست جلب کنند که الکی گفت و شنید انجام شده است. وارسات ناپولی رو ما موسم آینده در لیگ قهرمان ها می‌بینیم و باور داریم که همون ناپولی سالهای پیش برمیگردد، یک باز تحولات خیلی بزرگ کنه در فوتبال اروپا. این کاری کلان خواهد بود. از جهت کادری در میدان هم قریب که پرابلم مشاهده کرده نمیشه. در خط حمله واقعا آنها مثل دسته‌های پرمیر لیگ انگلیس هم بازی می‌کنند. و تا یک حیث دیگر در کرسی احتیاطی دارند بازیکنان اون دسته ناپولی. اما سری ببینید که چه بازی هست که مثلا اندک آرام‌تر است نسبت دیگر چمپیونات‌ها. اما امسال اینگونه نبود. امسال گویا که سری آ پرمیر لیگ انگلیس بود. باید که مبارزه دسته‌های اینتر و ناپولی برای پایگاه چمپیونی چگونه اینتریگ بلند داشت و فکر میکنم که آخر اینتر اندک از جهت زیاد نیرو صرف کردن در مسابقه‌های گوناگون. چند دور پیش ببینید که مشکلیات داشتن، مثلا دو سه بازی خود را آنها ناموفقانه حتی یک بازی باختند، دو بازی باختند. آن همون مرحله کوتاهی اندک خسته شدن با چمپیون شوی دسته اینتر خلل رسانید. با همین خاطر دسته ناپولی که اندک سبکتر است بگیم در مسابقه‌های بین‌المللی ندارد، بازی ندارد، فکر میکنم که تمام توجه خود را فقط به سری آ روان کرده بود و در نهایت موفق هم شد. در خط حمله بازیگران واقعا سوپر بودند. مثلا خود رحمانی ببینید که چگونه در بازی آخر درخشش داشت مقابل کالیاری، اسپیناتزولا دیگر رو. از این خاطر ارزنده بود. ناپولی واقعا ارزنده چمپیون شد و اینتر هرچند چمپیون نشد ولی شانس زیادتر دارد برای لیگ چمپیون ها. خب در آغاز موسم وقتی سوپر کامپیوتری اپتا بهاگذاری میکند، شانس دسته مذکور رو به نهایت کم ارزیابی کرده بود و این سبب‌های خود رو داشت. و تا گفته بودن که دسته زینه چهارم رو میگیرد. بله، و این سبب‌های خود رو داشت چون که موسم گذشته اونها در زینه دهم مسابقه جام بازی کرده بودند. البته آنتونیو کونته در چلسی و یوونتوس در موسم‌های یکم کامیاب شد، اما در توتنهام که نتوانست این کارو انجام دهد، کمی به او هم شبهه‌ها بود.
вале дар рафти мавсим мо дидем ки Наполи кулан дигаргун аст ва умуман нақши Скот Мактоминейро ҳам бояд махсус ёдовар шавем. Маҳз ҳамин футболбоз голи ғалабоварро зад ва беҳтарин бозигарам дар чемпионат маҳз уро голи зебо ҳам ба ҳадаф расонд. бале голи бисёр зебо буд. Дар маҷмӯъ 12 гол дар рафти ин мавсим. чизи ҷолиб медонед Парвиз дар муваффақияти Наполи ин аст ки гуфта мешавад ки Хвича Кварацхелия ҳам чемпиони Италия ҳисобида мешавад. вақте дар нимаи мавсим ба Пари Сен-Жермен расиданд вале медал нарасидааст. тақдири дарвозабони Кальяри. бале хуб ӯ медал мегирад. бале аммо Хвича медал намегирад ба хотири он ки медал нарасидааст ва шояд Наполи махсус медал омода кунад барои Хвича Кварацхелия. Иловатан омода мекунад. не агар ки Наполи хоҳад ки ба ӯ ҳам медал тақдим кунад онҳо бояд як медали дигар омода кунанд ва ба Хвича тақдим кунанд. хуб дастаҳое ки чемпион мешаванд тибқи ҳамун низомнома албатта барои ҳар як чемпионат ба таври ҷудогона аст. дар гузашта дар Англия бояд ҳатман дар 10 бозӣ иштирок карда бошад то 5 бозӣ гӯем поён фаровардан. дар Италия ҳам ба фикрам ҳамин гуна аст, яъне 5 бозӣ агар иштирок карда бошад дар тӯли мавсим ҳатман ба ӯ ҷоиза хоҳанд дод. дар мавриди дарвозабони Кальяри ки ба иҷора рафта буд аз Наполи, ӯро дар ин бозӣ махсус нагузоштанд, чунки албатта ягон ҳолатҳои баҳснок вуҷуд намеояд. Яке аз бандҳо ҳамин гуна навишта шуда буд ва ӯ ҳам албатта қаҳрамони Италия ба ҳисоб меравад. хуб Антонио Конте ҳам дӯстони гиромӣ дар рафти мавсим бори дигар собит кард ки метавонад дар сатҳи олитарин кор кунад ва ӯро беҳтарин мураббӣ эътироф карданд. аммо хабарҳои охир аз он дарак медиҳанд ки мумкин аст Антонио Конте аз Наполи биравад ва баргардад ба Ювентус ва ё ин ки ба Милан. вариантҳо ҳам ҳастанд. бале аслан ман фикр мекунам варианти шояд бозгаштан ба Ювентус хеле ва хеле зиёд ҳаст, чунки дастае ҳаст ки барои ӯ ошно ҳаст. вале худи Антонио Конте дӯст медорад ки масалан мавсим ба мавсим дастаҳояшро нав кунад, як ангезаи иловагӣ мебахшад ва инҷо ҳам варианти Милан ҳам бисёр дуруст аст. агар хато накунам як муддат ӯ дар вақти футболбозиаш дар Милан ҳам бозӣ кардааст ғайр аз Ювентус. дақиқ гуфта наметавонам, лекин ба назарам ҳамин гуна ҳолат вақте ки дар ҳамон аввалҳои мавсиме ки масалан бозингари хеле ҷавон буд дар Милан ҳам ба назарам бозӣ кардааст, вале дақиқ гуфта наметавонам. ба ҳар сурат хуб ба ҳар сурат ман фикр мекунам инҷо варианти Милан ҳам барои ӯ хуб аст, чунки як дастае ки бояд як ангезаи иловагӣ бошад бо ӯ тавонад натиҷаи баланд ба даст оварда, ин метавонад ӯро водор кунад ки ба ин даста равад. аммо дирӯз La Gazzetta dello Sport ҳамин гуна пойгоҳи хабарӣ аст, ҳамин гуна хабар нашр карда буд ки Антонио Конте боқӣ мемонад барои ба хотире ки ӯ боварӣ дорад ки дар Лигаи Чемпионҳои мавсими оянда метавонад ки бо дастаи Наполи масалан ба плей-оффу ба марҳилаҳои дигар равад. акун намедонам шояд ба дастаи Милан ба фикрам он қадар вариант нест, ба хотире ки ӯ ҳатто ба фикрам як низом дошт як замон муқобили дастаи Милан дар бозӣ дар рафти бозӣ дар вақти сармураббигӣ дар Интер буданаш. бале аммо ба ҳар ҳол бояд бигӯем ки Антонио Конте мураббие ҳаст ки баъзан вақт метавонад дар андак фурсат ё лаҳзаҳои баҳсноке ки ба вуҷуд меояд зуд гӯем худро аз даст диҳад, асабӣ шавад ва баҳсҳо бо роҳбарияти дастаи Наполи ҳам дар гузашта буданд. баъзе дахолатҳои ноҷоҳазии роҳбарияти ин тим боиси норозигии Антонио Конте ҳам шуда буд. хуб дӯстони гиромӣ, натиҷаҳое ки дар даври охирин буданд биёед якҷо дида мебароем. дар ин давр Интер ҳам зидди Комо 2-0 пирӯзӣ ба даст овард. Аталанта 2-3 аз Парма мағлуб мешавад. Рома 2-0 аз Торино шикаст хӯрд. Фиорентина 3-2 аз Удинезе беҳтар буд ва Ювентус ҳам 3-2 муқобили Венеция пирӯзӣ ба даст овард. дар ҷадвали умумӣ ҳолат ҳамин гуна аст ки дӯстони гиромӣ, Наполи чемпион, Интер ҷои дуюм, Аталанта зинаи сеюм, Ювентус ба Лигаи чемпионҳо бармегардад, Рома ба Лигаи Аврупо меравад бо ҳамроҳии Фиорентина ва Латсио ба Лигаи конференсияҳо рохат гирифт. Милан бошад бидуни иштирок дар мусобиқаҳои аврупоӣ боқӣ монд. ва дар қисми поёнӣ Эмполи натавонист рохати худро нигоҳ дорад. Парма ва Лече бошад тавонистанд соҳиби рохат ба мусобиқа дар мавсими оянда шаванд.